Kenya lori. Kenya ukima Kenya odiko. Agotire. Na wali Somalia, ni Somalia kana Sudan ni bara then. Southern Sudan. Ndio ikaya huko. Huko bado unfolding. Kereria menyonyo. Ora wikara we munanu onunete bururi we mununu re ikara onunete bururi we kuyendera modo ugikona to snippets to modo gwitwo the DP now thondeke a very good reality show that by the way yes because wakati timo torere wa kwigumira ati for cameras asa ndego maine gwikora na gukikoraga ekoraga office tha 11 akahura mbica oreo we azoga iko kana uko akera mundu anyitha murago nawe ure mbica ngikate hutetie ngombe ureo safi na mitambo-ini ya Kameme Kauka mwingi nigetwo Mount Simon nina nigetwo Katatuke Homoka yes ani ngoretwo ngithondeka homa ndio kunyitwo kuma Thursday ndokerera kahura na nganywa kiruma uginya toena gathuri kage karajira nyamu ndirathondekwo conventionally enda indo ndito ngokurehera wanjiro wa rui. Oh, she became that Wajiro bro, it became so popular. You know, I call it. And the people really admired and loved her. Ajiro Aroi. Oh, to get an old. Yes, you to the Okuo. Oh, to get an old. No, we can get our piano. No, I can get our piano. Hey, I'm a piano. Yes. I use a music style. Yes. All the way from South Africa. Leo, that's what I get a call a Gaberon. And Alaina Tali, Alaina Olena, and your boss, serious. And that was the Monaco in your boss, also. Garia Jury. Kenya nikaga na DP ogemwega toyo uli mwega muno eza adira muthikiti aracuthia yes na mere wale na kumenya atiriri maraina ma idare moina metere ira koko ya Gaberoni ri kora la kuari na agetirwo yes adia gacere ku kuna sambi jaga young people or something adarate ndio meko yes udakire korea na kiria na the second lady yes matire nake ko ma kuriboro ragikirwo ero ama piano yes anyita president wa kuria arumenya muno ikinya nario witore egaro ya junior ngegaro ya junior azoga ila mudimia gamudiroka giyogu mwana wa mauma we unyimbo cia amapiano gwire ngimulira amapiano but you see kaundu kage nagia ka DP it is either you like him or you like him. Yes, there is no room for hate. What did it? Either you like him or you like him. Yes, I think on anything now by the way the free go free flow that go magera at four cameras I gire athirogirie jukebox ko kwake kora kia kora kacu kangi gwire era mobile disco I think on our toes. Hello. He's giving that. Kwanza ni weto hega in beats. Alato he mutorire wake. Wana ukavera in beats. Agera yadiriri. Yes. Wathi cio kano indiri. Na kuria kungi kwina micamani yori. Ukoraga DB no ora discuss. Yes. By the way. Kuru guothe by the way wathi. Wathi kurario mbere ya maundu mothe mekikite. Uiguaga hi na umrage ciathire cikurukire kuru nyingi. Ciega mairie nau. Na DP. Wathi uhiki mbere ya maundu maria mange mothe. Yes. Ai. To ria tuthondeka gona hau. Eho. Akora. Na oteka away cia mundu wothe kuma kuri we. Araugire ni aratwirire. Kuereria ndu maratu kumagera nyumba na ku. Ku Gaberoni. Ne Botswana ni kweli aigire kumagera.
kwa kero nyumba akenya nziara mena ku yes is a man of vision. Na mole akiroka nenyo nire rusini ningi ni akorokete woko rusini umuthi wewe toro mena mutumia wake yes he was walking in the second man in command ma week Where he was taking a walk in Botswana, in the streets of Botswana. I'm telling you. Modo ugikona to snippet to modo to the DP. The DP. Now that a very good reality show. That by the way. Yes, because they are Timo tore wako igomira. Ati for cameras. Asa. Ndego maine gwikora. Ndego gikwekoraga ekoraga afisi tha 10 mwaka hora mbica. Orewe. Azo gaiko kana uko akera mundu anyitha murago nawe ure mbica ngigate hutetie ngombe ureo. Now in my next live, now you know called the photographer or the DP, the official photographer. Yes, wake. Akeri. Wedari ru. Ayona kira hado akagatire. Wewe hora na kamera nyitari mwana yako hora ri yathimo. Mundu gwitwo the president. Yes. Arathire muthigiti. Na akihando ambeorie guthiaga ate ari. Araiga mwena kobia na kanjure hei. Tobi. Aruma nginyito uri ere nyititio. Maina mona maina mama karora mekari. Aracuria ngete kani meka kani no. Aya maina miake. Ake mori wako wa bizari. Ale point. Ndio maru mwegaigwa wega muno. Ndaruga maru mwegaigwa wega muno. Ndagaga kaundurite kuma hari ga speech yake kana miario yake. Haria hothe arugama. Na ndari ngiari father. Asa. Ure kwa ndaguga no nginya. No nginya. Ka mwiho. Hede gira kanitha atiriri. Nona tondu muga tu hanireri. We mutungateri. Maundu mangi maritu muno kuohera na ndio kandu kahota kuohera ara mutungatiri yes amira dali kindu twitaga riri giari vathi whatever you want to say. No, he said it doesn't matter who is around. Ndara kumenya we ne gukiaria no riu ndacio yake ne yagenia muno kuria Botswana tondu we akikaru ya biuma ono kira araina rwimbo rwitagwo ngatho ici makinya macio ni mangatho ici na ndio ngado anyita mutumia Dolcas akamuvererikia riwo none araugite arauga atiriri hado arekete akauga atiriri wani aramakene kuona zil na hinya uria anake andu anini makoragwo naguo nerakenire muno akimairorera makiina rwimbo ru. Yes, yeah, but he's also not very old. No, it cannot be documented that our DP is very old. It's only that he has a lot on his shoulders. Yes. Watigane atuigora twagirire cio no aratubanga wakamwira umenyete kira kirathi na mbere kimbia kigimo mukari uhoro wake kigimukari uhoro wake uri araugire aya akoragwo sawa by the way ndariru ndiri the Samido akira Samido yake guteithie ngwire we atuge kundu kuthia tucoka guthie we no tugukanjire tuthia uthia ruraya gutucambithia we yes andu aku manyite wega marire kana ukorwo ci gutuge ndugucoka guthi yes ndariru asa ndara utimakagia no hau we andu ngigitha mundu umwite riri kakado mwire tiriri na mbere atuthiete riri ni gwenda kwaria na Samido koguo for everything else mufange ndera kumona kana ona kimiroroke gwakwa wa vici roci uyu ni mbere atumia na ciana na kila mundu mutugo ucio wina tunakupenda waja boy ukigwambia tunakupenda oye kaundu karamu yako azo kaka lakini ona sio iko kwale kwa idira muno ameria kimera nyinyi tunajua aro kama elire idira mu atiriri ikenda bwae ndari rocio asa ndari gukwana mundu tocio mundu turuzi mumali mundu tarahithirira anything by the elire idira mu atiriri mekuria ndio kamari isiri kana kamari nako akireithira mbu atiriri lakini
tunawajua. Ninyi Waislamu. Tunawapenda sana. Ukikwepo tunawapenda. Tunawapenda sana. Kama Nyabazi. Na Bombshell. Lakini ile wakati mlitupimbia kidogo. Ala yoro akula. Akiwa yule mtu mwingine mkampea mingi, price wetu ndio mkampatia kidogo, mkampimia. Lakini tunajua next time mtamjazia. Ne kwa na mundu tojo kinya kwa kuga kora gugu. Tondu guona na yani guona na yeka ona gwake ni goika. Yes, ndio ro akuhithiri atuthinda gwatukio atiukirite ro guo nunete. Ne kwa mundu lakini tunakupenda. Yes, lakini it has to be there something. Sikwambia ati hivyo ndio ukasirike. Ninakupenda lakini kuna hii na hii na hii na hii hadi vizuri. Hadi vizuri. Wewe na platform ile yaoneka. Akire Nyandara magite kuhanda miti. Erire Badrisa ikarite hau. Badrisa ikarite hau. Elwe gavana Nyandara ali. Arogamirie metho. No menye ni rita ria mbere. Badrisa aracagurwo koguo ni arenda tamu iki. Areta metho. Aramwira arera andu othe atiriri kinya gavana. Huyu kijana tukimenta vizuri. Ndio future of Nyandarua. This is the future of Nyandarua. Ndio gavana yao. Kwa na mundu tozio. Doesn't matter kama uko ama huko. Unaongea ukweli. Leo umenye Methuri. Methuri to kweli. Ona ngikirwira githiki akabana 2027. Yes, true. Arakiriro. Ni arirwo. Atuika ndio ficha ya Nyandarua. Na arauri andu Nyandarua ndimwatekera ndamunyite guoko. Bacha ndo Nyandarua maiga ni sete. Ndimutware hau hange ikinya riu ringi mbere. Chonjo. Ndio Badrisa ndo rimia moki hoyo umaga haha mutumbi. Utwaraga thakame hakiriri. Truthful man. He's a truthful man. Ni unaisema venye iko. Yes. Ndani tuma watu twa utindate. Ono ngoro ndo ndari na kuwa riri. No ndo iri itari wau. Haria Nyandarua. Agitire metho kahora. Amwire atiri na ndakurora wenu future ya Nyandarua. Wina kaundu wina amuri kwanza amuri ena kaundu wena kugatari na mundu ngiko. Gatari na mundu nginya Badrisa ndari. Ya Badrisa ndari. Agomona mwana ke agia mwitire kando. Tondu riu ri no korwo ni arahandire bara. Ya mundu gwitu Badrisa na metho. Tondu riu metho no ya handu hothe arithiaga ri. Ariugaga ni the second in command araugire ni nyene ni vija ya Nyandarua. Ona ni tukwaritie nake. Ahurira thimu andira igongona ine ndatumo ngirigana rimwe ni deputy president. Ahurira hindo nake Badrisa karigana we ni kuhuraga. Yes. Riu haha ni ahurira. Ajira ndimunengere ndiane mucango wake wa ngirigana. Karangiri 500. Whatever. Badrisa kujite meri. Badrisa nake gukujite 50. Ye gukujite. Weona ongethie mwana uko. Truthi mubani ri. Ani Badrisa aira. Nonginya irona ndungigua wega. Ndungigua wega tondu wewe mundu le Cindia riu wa county ya Nyandarua. Ati nginya mundu ucio urerwo horo wake abataire guka kurwe appointment. In appointment. Yes. No uria namba igire ukaiga atiriri. Ino nio future. Kwa mundu bacio magdara wega. Jethete Badrisa getha ngau ethaga mutumia wao mauta wa county uria ucio no Wanjiko Wanjiko akarora Wanjiko akarora ari angi othe arorete kila mundu ku Nyandarua yes akona metho nowe wika yes agacoka akaruga mucemani na kamera atiri ona mukitira mukinjira ino ndio future Badrisa hatiri na nie muitekere njoe mundu uyu ndimumente ndimuthondekere andu a Nyandarua ndimuthondekere mundu uyu tuthondekere Kenya rori Kenya ukiuma Kenya uthiku agutire na wathi Somalia ni Somalia kana Sudan ni bara theri Southern Sudan ni tu ikaya huko bado menyo unfolding kireria menyonyo Ora wikara we munanu onunete bururi uyu mununu ri wikara onunete bururi uyu ni kuyendera Eda ko video agitau. Ine video agitau. Imagine atiriri.
DP atuekanĩtie Nyandarua yothe agikagia maitho aikia maitho Nyandarua akona nginya andũ a mbunge arĩa mekuo othe akona andũ arĩa mararũgamaga gavana acio othe ma MCA na othe nginya mũndũ gwĩtwo etagwo wari kĩrĩa wari CS kana arĩ kĩ Sicily Sicily akarora Sicily Kimemia akarora Kimemia arorete future wega mũno ikarathe wabici gwake akona Nyandarua methu ena kaundu ena kondo angĩũtarĩ mũndũ ũngĩ wa Nyandarua no akorwo atoĩ no methu we mwenyewe no akorwo atoĩ no anga nĩ mwana wa mau ayo ni future ona metho ngemonete thabari gĩgũkũ thiaga kũhoya gũkũ Kĩrĩnyaga rĩ arorete Kĩrĩnyaga rĩ makoragwo na metho rũcinĩ rũu na metho nake na badilize toro ĩndĩyo ndaramenya future ya Nyandarua nĩ ndĩramento nĩngũrathondekwo aya sasa tukiugia atia the truth man is he is very truthful sio mũndũ tangĩenda oke kwanyu asa wĩ gavana rĩ ahota gũteng'ũre gavana mwĩkorwo acimecia nĩ ũramenya piyo mũtirĩ close mũno nake mũno nĩ agũgwĩta ete kataha anũgamie kahiga na andũ a Nyĩrĩ ndĩmuona mwanake ũyũ Nyĩrĩ othe ndarora wega ndeheria nginya wa ngũkũ oyo mũnengere nĩ mente au nginyĩte ikinya rĩu nginyĩte rĩra gũkinya ĩno nĩyo future yake Nyĩrĩ ũngĩhota kũrĩa kũrĩo nĩ nda wĩgagana nĩũkorwo nĩ kũrĩa ũkaigua mũndũ ũcio atigire igate kweheria ciugo icio nĩ ũritũ mũritũ mũno